enye baby ase 21st clinic Kumasi ase num ehwe overseas afa radio nchen ho na wo hwe yade a wadi muntinti mai pa abaso body empempem waje de a na ye sciatica yade no na no achi no ene yade bia wosa machine treatment wo ho enfidie wanwaso ya ebro adwene ntiase so ye de woto so ana se ebia de wo hyem se pe na wo yade nyina hinta nyina no eyi na babonten na akire dru a yemfa ema ewusia eyafo ni ekire ho ana se frɛ number we na doctors no enje so na womboa akwanua se nyina mu 0540 311 311 0540 311 na wonom agye so yamu wadwo amu wakwaba baby a wo hweye na wotie yen ahase nom eyethora 1 TV so Sompa TV so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 eno ewo sunyane ena Sompa 90.7 so won kranza healing point dwumedie bre ena aso no dakwasia da bia no nsia ebo pemu kosise no so bebo apemu a na eye dwumedie yede eye apomoden kyerɛkyerɛ ya to den healing point ewusia medi do hene yire na mabai de da bia ya na meka wode hye nko anante dom ebo mechi dom wo hase nom na esanse yade nti ene ye wo hase nom na ye ba behwe atenetene wo akyerɛkyerɛ wo nti no Dr. Yusuf Salifu Doctor we say me hu na na mamen or they wouldn't de na say to me nkenye ono a wanhwe ya enka de obete enye na da roma one manager dan ye mo ada roma enenne me da so te ya se no nti no se wo pe ba bia akosa wo ya de na ye ho a wa ba ha se nom ene ye ba betwetwe nkomododo na ena ede akire wo Facebook no kan ye hofo adwenche ususu ye ene wadwempo bi ya bra be kan ye de ho eye Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 anasa 21st clinic anasa wo bothera 1 TV awonsa be kan ye YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, any social media applications in kayeno so no wo bo Sompa TV anasa Sompa FM no ahwe live na wasa akadwumedie ne ho edo adwenche aba eya share efama foforo wate ene beboa me nyina yempom no etimi esiye doc me pa cho me mo akwaba yeah no and no ho ye fe papa o tai no share ti de combine na for rough bibi aboko de hospital to say oh ho ye pa oni say am me friend hospital because o share aya clinics na enke what say ye de no kura no ye de ko teaching because o share yetimi be research center ame hu sciatica pa ma na wallet sciatica kolampo ne yase hu ase no na manager down there no ho ye de manager down there ba bia obi an ye chia Dr. Blessed Foster so panyipa yakopon koso ensure ye da wase na ye mo adwonso doc na dia na wo edema ye yade ne de ene ma nya no nte ye free one no so pese ye hwa adwen mu na ye na ni nyina no ba bia wo de befa no e na ye bedi wachie hefa na na nwumre me ne matiefo ene mahwefo ye ni wachi mfa ho yo we de medawasi bebre and the topic no ye soronko kakra but enya soronko sa because na mamonfo timu a amonfo asumu sa ni nyina e stroke ne mom no ende ye say the secret to stroke recovery. The secret to stroke recovery. The secret to stroke recovery. Aha. Na se eno kire se stroke ndodoye yade e ba wo so a ahinta semben e na eta na yaresa na chi. Wahu stroke etimi ba o na yaresa no ahinta semben na ta chire. Eno na ye pese doso mu na ye domu soko na ye hwe said the stroke no ne bobresity eba edien no kofa ba na eba krompa de na mo hu say stroke na eba ana afi eba so akwan ben so ana stroke no fa so ye den efri ni pedua no mu na onya mre enya abotre etie sa topic we ekosi na wie ya obeti ase say nyankopon bo ni pedua no wan bo ni pedua no say yade bi embetena mu da say yare bi abete ni pedua no mu bia na wo say free hoko stroke e ka ho and they be ka ho asem na wan ka so be hu say de nyakopon chi share bi bia pe wo ni pedua no mu a kire say stroke krampo ba say wo ka say stroke no kwa e be ko because obetu anam papa atima ma stroke na eden afi ho na say njojo ye de na e ba ye no atimi akọ aha enti e bia na wanya stroke
watu anamon bi antimi amwa se wutie we nkomotwetwen we ekosi na wie ya obeti ase se emwa na amwa oni nyina no and so da so ho because obesa to anamon foforo na atimi abo ama yaresa na eden atumi aba enti yebesha ase ne akire stroke mu se de titia potin okay na afi ya to aso de ba ne honsunsanso ene no de obo so betimi aya obetimi de abo ho ama stroke ayaresa na timi akonkan ena afi so nduane a obedi nyina no nyina ye de atato enti no stroke ya de na sanjodwe ya de Africa say Ghana ha anka yanka ye ho anka enka ye ho kra na mom wo hwe emra kakra ye atwa mu ya anka ye ka se obi anya stroke na ebia wa di mfie be 75 eko na mom anka me say nowadays obohu obi na 35 40 50 kra na onya stroke na che se ya sesa ya lifestyle ndwani a ye die ene ye tibia normal ye ntino akoma stroke yade no badodo ama youth na nkasa krampo no enye stroke mo ni nyina agina suatra yede ye ho akoshem enti wo hwe ona yesu omo na ye fan say America fo and say US okohonum sesi ya 40 minutes bia and sorry 40 seconds bia 40 seconds 40 seconds bia obinya stroke and 1 minute 40 seconds bia obinya stroke ho 40 seconds bia njutwema na bedadi se nature say 40 seconds na obinya stroke no o de ko be 2 minutes nipa mia sabenya stroke what you say sanso na 4 minutes bia obi wu out of from stroke ya de ntino 4 minutes bia obi to nanom eno e kire o say nowadays omuhia nurse for bebre care assistant na so for nyina care workers no ni nyina egina dodo a mafo enya stroke e wo ho just imagine say 40 seconds bia obinya stroke afi Ghana na so ba bi mem because of say your lifestyle bi nnuane bi a ye di na so for nyina emma ye den ye hia omo say omo nuane na bi na nei aye hia ya kodi bi yes enti ebedu mre bi no na ye so the same thing then bia 4 seconds bia obi benya stroke say obehu obi young boy young lady obeba na stroke ya de na odeba ayaresa bia wahu enti yenhwe ndwodwe ya de no na stroke ya de no se de esitie ye be sha asese ye wo ntini basically no ye wo ntini ahodo mienu a edi moja enam nipadua no mu okay eno ye arteries and veins okay ye wo ntini ahodo mienu ana ewo nipadua no mu a edi moja enam nipadua no mu eno ye arteries and veins na arteries na kwaye se eno edi moja mframapawom oxygen moja enupawom ena edi free akoma no honom edi ma nipadua na kwa nyina say ebia moja e free akoma no mu na edi akwa onsan onan uti obrabo no ba bia eno ena ye arteries no okay ana ye wo moja ye wo ntinia e friend veins eno so na edi moja eno abra moja na kwa ma ye nipadua na kwa na agi mframa pa e wo mu na sofo nyina no eno so aiden asa fa veins mu san asa kwa akoma no mu na se we say de moja no edi etwa ho saa wo nipadua sa na tie sa pepepe enti ye wo arteries na edi moja ekoya adwemu because say stroke eba na say ndwodwe ya de eba efiri adwemu and say affect ya adwen no enti ye wo arteries and say ntini a edi moja from apawom ekoya adwemu ana ye wo veins a edi moja esen free eye wadwemu edi ko wakoma mu okay enti arteries a edi moja am from apa ewom oxygenated blood no eko wadwemu no eye ahodo mienu ye wo carotid arteries and ye wo vertebral arteries na carotid arteries na kwa say eno won hu hwe kra no ba ko nam okon ho sei ba ko nam okon ho won say ho ntini kese bi won say ohwe mfoni a da so na Sompa TV tra 1 TV ne so sa won say ba bia odompe na atwa okon ho ahia no okon ka no collarbone no ba bia akwa akom na wo okon honom okon ase honom no o de won saka honom abo se honom ehome
okwanka ho no yes o do wonsa etache ho no pa se ebia obi kokoma na se otofom na se pese ohun se oda so tiase na se ohome a yetimi de ensa taro ho na ehun se ye bi ebo na kire se nipa no ye de eda so ehome na kire se moja no da so diafusa ne wo nipa no mu tacho what ase enti ehonom no carotid arteries no ena efa ho ebi wo inside na ebi wo abonten kakra enti one fili kram podo hu se ba ko enam honom ana ewo vertebral arteries eno so wo okon achi enti bia ne ba bia e supply moja de ko because tire na nkasa no ya adwin no mu ewo nchichemu na nchichemu no moja no ba bia e be ko bia no ewo dwumadi ekodi wo ba bia ekọ ena ba bia ekọ nso no se ekọ supply moja na ema honom ahonden na de adwuma esese edi enti wo hwe ya adwen na ye wo de mema wo kasa ye wo de e control ba bia etimi ma wo pagya wonsa ekosoro ye wo de ba bia e control ba bia e fa no se obi tiwa obeti ya obi anasa onte ya ba bia ema utumi home ba bia ema utumi kasa ni nyina eye adwen no mu anasa ye brains no mu na functions anasa dwuma edie enti se ko ba no se moja edi mframapa anasa oxygenated blood no ntinya edi oxygenated blood no ekọ wa adwen mu no se ekọ ba no se antiman koduru ba bia se eduru no pe na kire se wa adwen no ba bia esese e receive sa moja mframapa no antiman koduru ho ntino na asha se ewu na kire se tissues na ewo ho na asha se die off anasa ewu e ba no sa prekope obenya stroke sa stroke na kire se ba bia nke wo se mframapa no ko ho ma sa part of adwen no ebetima ya adwuma se de ese eye no entumi eye ntino ba bia e control ni nyina no problem baba ho enti amfa ne se ba bia e wo se moja ekọ koduru ne se antiman koduru ho papa sa honom no ebia na ene control on sa se ori de odi pagya on sa enti abra antiman koduru ho papa no ntino problem aba sa bia honom enti ama untimi pagya on sa papa prekope untimi empagya on sa papa enti eno ne kire se stroke ena ayeden aba et se de ya lay pipes nsuo edi nsuo ekọ ofie na akoba ne se nsuo na ntumi ambeduru ofie papa na kire se obeshoto nsuo ofie eduru fichira wa na bibia bo bi esi pipe no sa pepe enti normal mienu ena timi ma moja no entimi enkoduru wa adwi mu de edi kan ada se bibi asi no kwan ana se ntini no di moja na eba no ntini no mu apai enti ama moja no nyunu ama entimi mbeduru ba bia ese eduru doko ntini no timi pai sa yes ntini no timi pai pa enti no abra moja no edi afusa ne se eba na no ebi ho no na de pressure enti omo ta wo pressure pa no edin no eno na ma eduru pempenso bi a pressure na moja no de nam ntini no mu ntino na ama ntini na ahono ehuna ye frɛ no aneurysm enti eba no sa etimi hunu for years kra abra won tehwe one day pressure no etoato aso abo na apai sa na moja no entimi nkoduru ba bia e wo se eduru yes enti eno de ye ba bia e be ka se ye wo stroke ahodo mienu pe ye wo hemorrhagic stroke and ye wo ischemic stroke na kire se hemorrhagic stroke no ena ye abra ntini na edi moja ekọ wa adwi mu no ntini na apai enti ama moja na ahya se enyunu enti moja ne ntimi nkoduru ba bia ese eduru ena ischemic stroke no eye abra moja ntini ni mu eden asi bibi asi ntini no mu kwan moja no kire se entimi entra sa ade no enko ba bia wo se ekọ enti prekope ba bia moja na nka wo se ekọ na ntimi anko na no na eho no ma hya se eden ewu enti eno so ba bia e control ni padua ni nyina no ho so nyina betima adwojo sa na tie enti wo hwe hemorrhagic stroke na eno emfa se wakonya accident bi ebetima ma ntini no mu apai yes ebia na watofom anasa sports bi na wo ye ntina akoma trauma bi abeda so anasa ebia wo high blood pressure na kwa ni mu a want man control ni ye the pressure to ntini ni mu a ama ntini na hono aye se balloon no with time ebetimi apai pai sa na kire se ama moja na hya se enyunu eno na ye hemorrhagic stroke ana ye wo ischemic stroke ischemic no
chese bibi asi ntini no mu kwan ama mogya no ba bia wo se eduru no antime ankoduru ho papa enti eno so ye wo no fa bia be ka se thrombus ana ye ena embolus ni nyina kire se ka se thrombus na eno wadwe mu ba bia esi ye na ehonum na plaque na sha se develop ana se de esi intini no kwan no ehyaase develop was ha honum bia no honum na sa kopim se be kata honum nyina na moja na ntimi ye den enko ana embolism no eno ye ebia de ekosi intini no kwan ewo wadwen no mu no free baabi ewo nipadua no mu ena fa moja no mu sa ekosi intini no kwan ewo wadwen mu eno na efra embolism no enti ebetna ba ne se o arteries bia efra ne se ewo na mu ba onamu baby ena asie ebi asrade bi ebi amframa bi anase moje bi abontoa ewo ebi a onamu atimi ate afri honom anase afri ho afa ontini mu omoja mu saa edi akọ wadwi mu akosi entini na edi moja amframa pawom edi kọ wadwi mu no enti ekosi ho pepepe ena efre no thromboembolism anase embolism yes ena thrombus no eno ye se bia de asi ewo wadwi mu no eno bia na esi ye no honum na plaque ni sha se develop sa na ekokata akwan no enti amamoja na ye den antumi anko but yensan hye no so se masa me sha se no me ka se moja entinum mienu ena de moja enam nipadua no mu arteries ni veins ena veins enti veins na no so wo ya adwi mu no eno so se koba no se stroke develop ya eno so edimu tintiman pa kire se veins no so emusia moja na anka wo se efri wa adwi mu ebesen ko wakoma mu no eno so emu asinti no ekoma moja no akogina akire enti ekogina akire nyina na the pressure to tissues neurons ne cells ayo wadwi mu eno so sen koma stroke enti enye arteries a ede moja from pa enam nkwan na etimi di stroke eba eno na me pesa metwe amanfo adwen esi so enti se de betima ma hu se we ye thrombus stroke ana we ye embolism ana se se bia every baby ana akosi kwan no eye abra wada sore no o da sore na wo hu se wanya stroke eno eba na se betna ba na se eye thrombus se bia wo tene won semo entene abra wada anya na no pa no hokola nso na wo sore entimi nso sana tie obo nso ba bia dudu ntimi sore eno kire o se de esi ntini mu kwan no honuma na develop ye ana embolism no so eno de eta daytime se ebi abra moje di afusa ne ye kama wo kasa wo kone bana na chese stroke na eden afaw eno se akoba ne se bibi na si kwan dia na chese free baby na bae difference I wo mu no yes difference I wo mu pa no enti yensan hye no so se stroke bia ni ho a ene foforo ese stroke bia ni ho a ene foforo ese kire se obia ne stroke se de esitie obia ne stroke se de esitie because se de wadwen no esi wire si fire no different from me de kakra yes wire say wire adwen mu a connect ni pedua no nyina a etimi bo ma ohome onante utu nsa okasa o tensam ni nyina no se de wo de esi wire a different from se de me si wire de esi wire na mom no ansa na ye behwe honom side no na me sentwe atiefo adwen si so say ye betime awo silent stroke that's abra wanya stroke krampona unnim se wanya stroke and na ye friend silent stroke no na ke se wanya stroke so unnim se wanya stroke and eno se be hu se wanya stroke je se ebia bibi asi ana ye ko scan e wadwen mu ana ye hu se wadwen mu ba bia block ama ntimi moja na wo se ko duru ba bi na ntimi ko duru ho nti honum ewu ana se honum damage and na ye friend silent stroke no enti duru pempenso bi a eno so timi eye otimi nya be silent stroke be de ho a day ana say for some years na akire e ko fa no so kakra bi eba enti eduru signs and symptoms na ye be hwe agu ho doc answer na wo beto aso no
Me ankasa me nua baby last 3 weeks ni kunu free mu na de ye ni kunu ni nyina ne se o kasa wo tetefon so ono obi kasa eno ane se yese o jai phone no eto form na wo kɔ form wa na okoda ho wan kasa biem 3 weeks time eno odi wuye owuye o yese o mokotwa na na se emoja egu na adwene mu nya ne tiri mu nyina no eya na eba ne sentini na ya na pai ne bi na ya na se de be ne ma ne ba sa. That's hemorrhagic stroke no eno de eba eya na ehwo asem yedin eno na mostly no etimi cause sa this loss of consciousness obi etimi ma obi kokoma for 3 weeks we na okoye etimi ma obi kokoma onkasa onya hwe fimu ntem nso eno so sa na tie no eno a typical hemorrhagic stroke. Okay. Typical hemorrhagic stroke. Your cause signs and symptoms na obehu de hemorrhagic stroke no and ischemic stroke no nyina na signs and symptoms na ebetimi adadi ama wa hu say we and say we na we na buy na we ekofa we so buy ba ma me di kantwe atiefo adwen sensi bibi so say your transient ischemic attack. Okay. Transient ischemic attack no ye yamfa na say say bia meti hoyi say bio say sia obon say ma sha say enya stroke symptoms bi I say me ba bia sha say jojo ma ni mo sha say chia na asofo but enche less than 25 hours 24 hours just one day and I say even less than 1 hour kra no ma san normal and a transient ischemic attack and no and say enye encost damage bia but and no bon kai say one hwe ni year that chrono full blown stroke say a hemorrhagic stroke say ischemic stroke ebetumi abadachi. Okay. Yes, but titru no any a form of ischemic stroke and bibia be si ho ana bibia be si moja no kwan ana asan free ho ntamunti ama wanya sa symptoms no kakra na asan be normal. Okay. It say there ECG for be madum so na light na ne abo pre na light na sa be gina so power ne kwa I said the call off na kese enti ma me sa wadaroma emoja timi bonto a ema esi veins ne kwan wa bra ema moja no enko ba bia wo se eduru wa adwene ni mu. Yes, moja etimi ebonto apa eno na said the wo kan say within 24 hours metimi enya say bia na clotting of blood bi na aoke wo veins na ma na basa but bia pressure moja ne de bente bia na etimi ayi clotted one no de efre etimi basa. Yes, dentia moja etimi bonto an say on say moja na kasa no say ebonto a eye dia e won faso de ema. Okay. Because ebia moja enyunu ye fan say bibia twa na moja e ba bebre e wo say moja ntimi bonto na esi kwan. Okay. What you say ye wo nduru ahodo a o no ma etimi ma o moja e bonto a. Okay. Ana afen so ye wo infections a etimi ba ni padua ni mo etimi sha se ma moja ebontoa. Okay. Free say one of immune system no kwan ba ko so afa so ye den ekutian yarwa enti ebe engolfe emoa no ebe twa moa no ho ahia na kese akekere moa na ye den atimi aboa ma akon emoa no enti se moja ebontoa na mpempi no no kwan moa no se de ebe ya ebetimi afight emoa wa na ndro bi wo hono ma no ma the side effect se moja no ebontoa enti ni nyina no so obi a oye yamfa say at risk of getting say be a heart attack and as a stroke I was say oma o physician and as a doctor yes say the be ya onkoma nduro bi a the side effect be say ontini no na say moja no ebe ye de ebe bonto ana say ebe clot enti moja etimi bonto apa etimi clot ana bi ohonum so a me ka say mframa bi betimi I say bubbles no mframa betimi agina say wo hwie so na ehuro na ededani no enti anfa say moja nso ewo bottle mu obo say bubbles wo ana say abonto to say balloon bi didam yes ebitimi wo moja no mu because say ebi a omoye surgery na say after surgery na say during the surgery from metimi efa oba bi ewura system no mu enti e moja no mu a sa na aboto wo moja no mu etimi ko si intiri no kwan na moja no ntimi nko ba bi e wo say ekoyie ti eba na say betimi akoye e de stroke aba. Okay enti na yesa meti ase a emoja no ebo entoa
no so timi ka ho bi ma adwene no emutimi si be emoja no kodru na ntimi ndru etimi ma atisi emoja no nto abo no ya na ebo nipadua ne ba de nam entini mu kwa adwene mu na etimi ma stroke ba no ebo nto betimi ama stroke abasa sa pepe okay ebetimi abo nto na asi ntini no mu kwan na stroke aba okay enti a yaka say ndro bebre ho no ma sa wo no ma so you very careful ndro bebre ho no ma wo no ma so you very careful bia ka mu be bia na ye no because nsuson so betimi di ama no wonnim yes nsuson so betimi di ama no wonnim ebi na ye yemfa ne say ma family planning pills na mo ye o mo no nom no ebi ho no ma etimi ema etimi abonto etimi ma moja no bonto akakra ana ebi ho nso a etimi ma untini mu enketwa anase enaro sa na utiminya stroke simple eniti a contraceptives no wow yes eniti a emma omota fa sa contraceptives ne all in the name of family planning no do na etiminya blood pressure sa ekonya stroke to be hu abayo na kese wanya stroke na omodi na aba yise o ma no ndro ne na so for na tima abo ama ayarasa na tima konkan ebusia afeno abeka ye ho me na wase na ye mo akwa ba ha se no me thora one TV so Sompa television so Sompa 93.1 FM utie wa santimantem Sompa 98.9 and also have for any bromantem fo nyina na etie e wo sunyane na bropo ye mantem fo nyina any amantam dodo ya eben no etie e de fa nkranza Sompa 90.7 domie wo Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn Sompa TV, Thra One TV, and I say Ebia, Sompa TV Ghana, Mubia Babasha will be on Sabeka Jumedian or social media, so now it's me Akaye home. Exactly 7:10, ye baby Ahumano, not ya jam more questions. As our topic was very broad into say, we are next week, Dr. Diana, the Wokumasi, say no, or Bessa Barbetuaso, and ne, dear Cosono, be a wadrimu, na also etie betimi aboa yen nyina yabusuafo no we ni bia we will be why don't for ni bia we will be nti yade hu hia paddock say ye hu types no wachechire mu pa de amaye yedase say no de hina na so person de bibi eba nsa na wakọ symptoms no enti mayentie ehwo no ye wi ani afa symptoms na kan wafe na ye call lines ne so na adofo de omo no wo mo de aba no ayi anu amayansa na bre ne bi wo ma ayato aso adaro okay de na me pese me kire nyina no say on say na otwe a etwa mu no na say we no ye di kan e kan bibi efa nervous system sure me kire say nervous system no eno so ye entini bia eno so akoye say wires a woni pedua no 2 minutes na mu enti wires no eno so na adwan wa adwen ena spinal cord ena afei edeba on sound on 9 we ni nyina enti ena boama se wa adwen eka se ebia opese wo nante a atimi aboama sa message no afri wa adwen mu e dia fa sa ntini mu sa na akọ wo nan mu na watimi atu nan anante eno na eye wires no ena na mpese me kire se nipadua na akoye se wires na e wo sa nipadua ye nyina ye mu no a wire different o ya adwen mu okay a wire different kire se ebia ya me de bibi ye mfato ho okay se ya adwen wo hoyi se ebia mpese mi pagya mensa na nsa na mpese mi pagya no ma adwen se mpese mi pagya mensa no ebia message no be free ma adwen mu edia free ha say edia fa ebia e kotechiman ansa na atmatima pagya mensa ntino ebe fa ebia akomadan ebe fa kenkenso aha ebia o de say the way o de si awaya no answer betima pagya wonsa no message no be free wa adwen mu edia akofa sunyane okay ansa na edia akofa nsuta sa edia akotechiman pacho what you say enti say stroke nyaba pe do obia ne bia obenya stroke na affect on sabonkum also obenya stroke ebe affect on sabonkum de na mom kwan a efa so a ese wa adwen no ebe different from kwan a efa so a ese ma adwen okay because ebia na ese min sabonkum no anko say kwan a
me fa so ekasa no e bi de ko straight e bi de zigzag e bi de zigzag e bi de style enti sanate enti e bia na asai sa kwan we but ansai kwan we okay enti so de bia na asai kwan we mienu nyina sanate enti stroke no obia stroke e different san so na obia ya sa no so no e different okay sa pepe enti se wo de and then e call ya obi de be ko kina ni nyina egina anomompa obetuo anase kwan a obefa so ayede asa oyade no mrepam ni nyina no yebe bobo so adomu suko na kire se ye ni nyina pie okay enti se no ye raw symptoms ni mo mete ho ade na be mehu se de ekoso mi nipadua ni mu de bia stroke epese de ne hu beda na se bi krampa bi asie o mi mu ekwan ben so na mefa mehu me pacho yes enti a medical ma hint se enti eba na sana aya na stroke ebe ni pedua mu no obia benya signs and symptoms na signs and symptoms no ebe different mimi de ebe different kakaya no de aha enti se de obesia hunu bia no se ohunu se ebia stroke na ye den aba enti generally no ye wo some signs and symptoms are enye sipa also timu say we bia stroke na eba and signs and symptoms eba ban so no no betimi a kire wo say stroke no efri ha we na de buy and say we na de buy yes because ya adwemu no ya chichem and basically no so ya adwenu no ya chichemu miensa pe okay basically okay ye wo cerebrum yes ye wo cerebellum and ye wo brainstem no okay but said the bear young confused at here for now fontino yen shada enkomu said the brain na chiche bebre no okay na mom no ye pese ma ohun say ya chemu miasa yo na ewo enfoni no TV no so no so bo hu say ye wo cerebrum ho no ye adwen mu part a eso pa ana ye wo cerebellum ana ye wo brainstem no enti ni nyina so won chichemu na cerebrum no eno ye say won chichemu ho but ye betimi aka say eno so ye bechemu miene pepepe ye wo left hemisphere and our right hemisphere left hemisphere no eno kire say friends adwin mu fa ewo obonkum so and our right hemisphere adwin mu fa ewo onifa so an say kanko anase te sebo so me full moon yes enti half no sa right na half no so ye left sanate okay enti wo check ni pedua na wires na e connect ni pedua no say wadwen no left hemisphere no de wo bonkum so no e na e ye adwuma e no be control onipedua no fa e wo nifa so okay benkum de no control nifa so yes bonkum de no e control nifa e na wadwen nifa no so e control bonkum no and so betime apagya onsa nifa na ke say wadwen mo bonkum no e na e ye adwuma what you say wadwen bonkum enfoni bia odi kan de to so first and sana we no odi no ba be ma tiefo atimi aka se pa be modern dia odi to so a odi we say ba ye no fe no eto so e fama yen na che say stroke ye wo na say bia wo fa jojo a enka se mensa ni fa na adwudwin te bia ma adwin ni fa ho no e na bia ho atechima nya sa doc eye we ya na eye we ya dabi nya we ya ba ku bi o de to so se sia de ma ya busia ke ye ho Facebook wo se woni Sompa TV na Setra One TV na no akọ eye we ya doc o de to so se sia ma ye o ba o de yenkoso be ye enti no se eye wadwen nifa no enti se wadwen nifa no mu na stroke ni si ya onsa left no na e be jojo okay na kwan obefa so anya symptoms no eno be kire ba bia stroke no esiye kire se unya no wo se onsa ni fa side na jojo ye ana se bonkum side na jojo ya eno be kire o se carotid arteries no na e bia problem abam okay because eno e supply wadwen infimfin no okay but se bia ekoba no se e bia na onani mienu na ajojo a ana se problem abam a ebetumi a kire o say vertebral arteries no na problem abam okay but me no so say ye betumi asan wo vertebral and say spinal stroke okay no say stroke a eno esi ewo wachimre mo and say spinal cord no mu okay say eno so si a ebetumi ama onani mienu ayeden ajojo and say even on sani mienu no onani mienu nyina ajojo abom
What I say, not just say no, it's me control on some me and no, 90 million. And do shame for Nina or now say, what you say, why is be across with Kinonom. Not just say, why is not air control, on Sunny Fasono, and no coconut, what dinner, so dear. Aha, Sa Pepe. Okay. Generally, no, so honor so Philly science be to say, Ebia, Precope, now I say, on Sabako, on Nabako. I say Jojo, wu yemre, say yemre sana hemiparesis. Okay. Say Jojo cry hemiplegia. Nature say on san bako on nabako, only peduano fanina, if you and him a count san on nabako, fabako nina Jojo, and we hemiplegia, and I say hemiparesis. And which I say carotid arteries no, and I be a problem abum. Okay. Yes, Anna, and also everything me actually say. Ebia left side of the brain and a problem abum and I say right side of the brain and a problem abum. And you know, say a cobana say wo watiko honum baby say brainstem no and a problem abum so and also no a bit mama symptoms be to say ebia when is be brew kakra when is e brew no na ebia wo hwa dia na asa wo double yes asa wo normal double aha vertigo asa de wiase no e twa no ho sa okay yeah bit mama wa call unconscious okay ni nyina no e kire wo say e bia stroke no e free ada say what it call yes o brainstem no okay and asa cerebellum no side what you say ana e bi so ho no ma etimi ma asa o hwa na ohun say asa wanim fa bi jojo asa hono no untimi ensiri hie and asa ebi hono ma o kasa no ani nda ho ema obi foforo ye den ente ebi ho so a kasa krapo a enye den emma ebi ho na asa hu ade na wani baako na asa se de osi hu ade no asesa and asa wani no entimi enye den ehu ade yie ebi ho so a etimi jawo tipaye kese pa den but eno ayana mpempi no say ba no sa na hemorrhagic stroke na tadeba okay hemorrhagic stroke na chese entiri ni mu apai entiri ni mu pai pepepe ebema uti atnya power pardon de sati pa no ebi see da ewo lifetime nyina mu enti eba no say was say utu na mon tentem pa okay and bet me kire say adwen no mu ntini ni bia friend arteries no ebia mu na pa na moja na eden enyunu ana ese ko ba no say hemorrhagic stroke nso a ebet me ma wakokoma okay yes a bit mama walk unconscious okay a bit mama when you say brew temper and a bit mama oboafono okay titiru ni emma no a bit mama oboafono ana ka say bia wanyinsen so na nyanyin sa pepe and a bit mama wafin so and na ma sometime bi ho no ma unya stroke symptoms e wo mamu a omofa no tra na akodum pempenso bi a na no kwa akoyeden because se stroke ebesi wo mamu a eya na difference kakra ewom esene mmema okay chese se bema anka stroke eba yenim se ebia anka prekope no obehu se ofa ba kon ese emu yedu no na chese honom jojo memom oba ebe yo said ya ohunam nyina eya omre yes ebe yo said ya ohunam nyina eya omre obo efono na said ya opesa wo fie nti wo be hye no mafoforo a say eye dada dia eba oso nti no on fan hye say stroke na eden na eba wa akwa mu ebio se obi wo stroke a wa sori say on 99 said ya okọ afafa na kire say ontimi engina ne nan so nti safo no o ka say on pagya ne nan ba ko na ongina nan ba ko so ontimi ebi wo proprioceptive disorder eno kire say abra o pese o 90 no say bi anka mene wo anka ye ni problem bia no ye tu ye na ya na ye koyanim ye ndwe hu mienu ansa na ya nante but obi a o nya stroke no gise odwe hu ansa na wa pagya na na asi ho odwe hu ansa na wa pagya na na asi ho o kase on kata nani na on fa nansa enso no hwene a ontumi o ti ase enti ni nyina ye no ma bia ba otimi hu say we dey stroke o ana ebi wo ho so a otimi wo ho a odwindwin a ensi so I confused adwin mu aye foggy asa bebre chese ontimi endwene
ontimi endwene enkai no ma bi say na damba na awraba bi frɛ phone so na say ne ma me bia ye na wo kyerɛ no wonye no sa pepe enti on de kra ka say ne ma me no say ohun obi krompo a on hya no nso ohun say asumesia okay yes eno so your problem a e wo hopa bon say nipa no twi break answer o ya kyerɛ ni nyina esa next week ye man kwa homa no so na yetiefo ne ya frefo no so emre mu kakra 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 ebusia obetibi abana wonso wadwenkyerɛ wonso suye kose bia wono efa stroke yade ne Dr. Yusuf ofri 21st aba yade ne twetwe nkomo no wonso de no wabana yetimi aboho enkomo medofo me pacho the sciatica expert no wagye me so 21st clinic the sciatica expert sciatica expert first clinic me da se ma me odi baby of free nsawam pacho ma yentie o obi ma mi no mai se mi na me bisa sciatica so then there sciatica yo nyame ya adoma ye program ni ntino 7:30 pepe ne ya sori na one doctor kasa no wa frɛ na ne na kasa wan pa cho why 7:30 ai kasa ma kakra bi na edru ntino twen kakra bi ma ye why yo ye da se hello midofo the sciatica expert the meso 21st clinic the sciatica expert is it 21st century clinic? No, 21st century clinic, but shorten it for us, 21st clinic. Okay. Location why? Pacho why for mami? Nsawam. Any a domina obeko a domi a jom wana ye chira kwan wo ho. Say oko domia. So open ya domino. Doctor chira we enti pacho jina somayen. So we obi a onim domi papa, oko domia ko Dome market offer to also be see what Dome market heavy do choba hono musi o hono pepepe bisa e hono se open 21st clinic on bechiro en kan le wo sa abronsan mu about ya move kakra bi nto mechiro na but sa wo de wan kasa wo means na eba obeko St John's no Eco Bank building bi o hono ne nchen no bo se mfuturu kwan bi da ho obefa sa mfuturu kwan na sa ne kakra wo ko wanim just 2 minutes drive bo se ye wo obankum so. Yes. Me the trust rubber back into me back choba no. Aha, nti o de obana se bibia ni obetuma frɛ 0540311311. Na ya more direction here. Why? Okay. Yeah, that's it. Hello, 21st clinic. Hello. Oh, 0540311311 and 0249 311 311. The sciatica expert. First clinic. Pacho udi baby akase free. The family could have some capacity to oblige the central region. Pacho yenti obedafo. You stroke I 5 years in. Oh. You go hopra namiadom. You say the metunia sorry. Na me na ki from Panason to me Kosoro. Okay. You me how. Okay. Central region. Doc yankwa hefa na aboa no. Central region you say Kaswa. Nti Kaswa no. Okọ Kaswa New Market Road no. Ofa car bia na say taxi ewo New Market akase okọ ba bia new ECG office no no. Ada say Obom Road and New Market Road. Kase okọ ba bia new ECG office no no. Okodru hono pepepe ye wono hwe ani mu pe obo se mobile money fo bi ho no momachi obo se ye so ye no ho aha nti ukọ kaso a ofa taxi also ukọ New Market Road new ECG office aha correct ya say stroke ayaresa no Nyankopon ambo yare bia se metina ni padua no mu da enti ntwetwe nkomotwetwe ni nyina kọ
awie ya obeti ase pa enti once adika ba watu ho anamo nsakra kakra sanete ya kyese ebeye te se de wo ayaresabia pepe wo ba ya ayaresabia hono pepepe na kyese ye de machines ahodo no we nyina ba hwe wo fie se de wo ba ya hono pepepe facho wate ase yeah that's it. Hello me dofo me pacho 21st clinic me so the sciatica expert and I say me cause the sciatica expert and no just so 21st clinic the sciatica expert 21st clinic pacho di baby out free do my free any my na yen kasa ye why pacho ye tie why no more TV now? I don't buy it. Me no kase pese e kasa wa mpacha o. Hello. Pacho yet your daddy. Me pacho so wa hefa. Suhum. Okay, doc. Suhum. And there's an crank so. Was it na hanu man. Was it in the night tree? Also nine no tree from kakra. And I dear baby and pacho. Nensa no so. And also mu yo dudu ana dudu. Yeah, once I tell no. Nature say no so bit my sign of stroke. Ah no so the buy bit me ahwa man pa say free stroke and say free nerves no. But do na akoba na say hemiparesis no che say every o fa ni pedua no fa ba ko de. Nature say bit my sign of stroke a che say otu ho na bit me abo em pa. Ebe konti eya na wa friend number ya wa friend ya 7:30 pepe na ya cho baby e wono say yi de kaso na obeko. Se suhum ne kaswa ya friend say domi ne bebo na se kaswa suhum no so de ofa ye be bisa ni ye ba bi o port na ya kire no ba bi e so oba daddy about 7:30 am pacho frey why number ya wa frey ya why pacho ya that's it the sciatica expert you me so 21st clinic but it's the first clinic odi baby akase frey mama but you me Fatima me so achimda but you me Fatima me so achimota pacho yentie mama pacho the grandmother na be 1 week ni na o free for and also your man so no enye na no fani na jojo no fani na jojo mate what didn't you say doctor ne wo kasawa what we didn't feel saying na 83 years yes I na omo amunfi akwa ni mu say no say stroke ya de ba I na mpempi no do stroke akra sen we but omutu ho na mo e bit ma boa ma ayaresana ti ma kon kan kakra okay sen because nimfe na akwa ni mu na hwa na o de adapt fa kon ana stroke treatment no so no therapy no and say or be da fa ko sa ana sa wo da fa ko krampo na ye wo kwan a wo be fa so aye abra wo krampo da fa ko no ana so obi a wo nchen a wo be say dey oboa o enti ekoduru ho ma be bo ni nyina so but ni na for the meantime no say otimi edi ne tu ho anamon na ke so ko ayaresa no so na ko so atie nkomotwetwe na ekoso nyina okay ebo 7:30 asa friend na yen cho baby a ye wo na ebe boa wa oba ho a wo mre wa hello the sciatica expert good evening the sciatica expert je me so 21st clinic pacho din baby akasa friend me dofo knete na ka se bofo nkoko mpacho yenti o mafia e ba so na ma me ali so ko di kakala ono dia no e fa ne ni sa ben kum so ni fa oda sta ho ana se nyame adumedo na e de ma no nyame adumedo na e de ma tin ka sori a ona e ko ba do ba so ko ni sele nya juma okay nya juma okay yo mate doc ne wo kasawa yes nkoko de
Say the akwan gi say Kumasi anasa. Kumasi. Kumasi amia. No friend number we say now why? Eno sa na tie stroke with me see. Pacho say. Gusu okay. Until the number we are no sorry 7:30 for na doctor na won twetwe kon na ye hu da bebe boa why? Okay. Yeah, that's it. Made up for the sciatica expert. 21st century. 21st clinic. First clinic. That's your broody baby or cancer free. Me pacho me cancer fit me de fati. Na last week doctor can say incovetre ediania edi. Aha. Ebia. No so nurse wa mo so ntina me bi say. Ananya doctor we anonym. Doctor no whatever we think na ba ya wo hu. Eti ya ma doctor you see for the day nam. Nyame ya adoma 2 weeks pepe obesa ba betra so no obeto aso ma enti wo de odi ani say kwasi ada nwumre bia 6:30 wo de ofidie ni beto awai. Martin. Beto aso ama mo why? Okay. Hello. Thank you so much. Hello. The sciatica expert. 21st clinic. Me da si udin baby akasa free. Mpacha me cancer free session. Ya fami memuna. Yo, memu yankwe. Eya mechi dompe me ya pa. Me ga honso a ese de me sa sinsi me sa ba ko. Ebi ma dato ma ye ni se na me de me tia to so. Na I say asinsin bita me ye me sani se sa ti se de blood me. Baby, I want no son. You are say you. Oh, you know. I am in touch. She said, Sonia. What? Okay. I was saying, I just said what to turn and send one son away. Okay. So, doctor, I bet you much. I had a no on say stroke medical can say it mean spinal stroke. Spinal stroke ya dia a stroke a see or ya children mon honum. It you know a chair to 2 per year. Okay. But na dia na can a bit more ban say nerve compression. Okay. E bia nye stroke a. Enti nerve compression no na chi no adwumadin bia na o ya na say na bia want man dey ni ade na the pressure to na chika say no so ama compression bia ba nerves no so. Mattress na on national private me course. Enti nerves na control inside na no adwane sa na chi hono no enti hono betima tutu no pa ase de ekuru anka sa e wo hono no enti na dey affecting nsa enti o ko nsa mu kakra bia na ase nerves no mu atwe enti na be ma nsa mu ase de eti na ase de panan kitinkiti bi wo no nsa mu no e ba na sa nerve treatment 21st clinic so na ya expert I treating nerves no enti ba bia o kasa yes darling pastor ya me sem su kikame. Yes, ni na nerve problem betimi de help me ma. Also teshi also teshi. Pacho also teshi. Pacho mi teshi. Okay. Ada say kaswa akra kaswa domi ana tema community 1. Emu de ebe hu bia no betimi akoho. Kwana ukwanya de friend number we ye be chiro ye why? Pacho you. Happen we say ode ba e kokokra. E kwa ma simple. Kwa men no painkillers e be man kwa de. What you say? Okay. Bye. The sciatica expert. Hello? Pacho, make us the sciatica expert. You be so 21st clinic. The sciatica expert. 21st clinic. Me da se mama udin baby akasa free. Me Pacho, your family units make us feel la pass. Pacho yankwe. The bus from 21st clinic be say me go massive pan. Oh. Na massive no or ya wo plan no say the air ni sisi ho me twetwe na eti ni nan eko ni sisi ho. And I'm a train ho. Anyone about say for the we and say oh. And about say for the no be ti bia. Pa, o ma ejuma ma ye mo eju ye ho. O ma hwe ne fine. O wo ko no ti so ti bio. If me don massive pan. I did the one who can't pepper sauce or any pepper. Sure. It's a recommend you. Yeah. Yeah, that's a papa. Now, also, would they know the baby akasa frebium? If any units make us feel a pass. You need say, yes, sorry, for what? You better send you Mizo 5G. Why? You, yeah, that's it. Yes, yeah, that's the last caller, the sciatica expert. Hello.
Hello. The sciatica expert, Jimmy, 21st segment. May that say, last call, I would baby, I can say free. The pastor, the can say free for myself. That's very good here. Okay, say free for myself. I may have some planning home. Okay. But I say, I can't say, the guy here, but I come on a bot, maybe a cabin, my career. I can answer class and my journey, and I am doing this. That's one. I say, maybe I made so. Now me message after 1 to 50 B is so different. Minimum bank to get this. No problem. My poker, who come and say fine for? That's almost my day. Oh, okay. Yes, sorry, I'm afraid. Why would they all wear here on here? Never, I am sure why. Yeah, that's it. Doc, I was here. Yeah, didn't see a name, Momundo. Ubeti me as a friend number. Na doc, I got 2 minutes, but now was sorry. Just 1 minute to cry. Obe sorry say Siana what was so ne dingita when the upper say will be sunny biana said the upper so ya de bobiano won't be ye at the amount na ebusia doc. Yeah, na 21st clinic here overseas Alpha Radio in Chen Kumasi has say nom ye wo oboase council quarters call junction wa ye wo dome edwom ho heavy we say heavy do you know trouble heavy do trouble we see wa okay man we bisa so 21st clinic okay and na afi enkana ho na so no do ani chim wo ka kaso so obom road and new market road no okay new ECG office bi wo ho no na new pen ye wo ana tema community 1 so ye wo Roman church bi a e wo tema community 1 okay the Our Lady of Mercy okay sa Roman church na chipe na e wo okay e wo sunyane no your regional hospital teaching hospital first gate ba bi e fewura no ba bi a ATM machine no no me hwe ani mu pe na obehu yen so de ko onkranza no ya ben children's park and can GN bank dan dada mu a ene ye wo techima no ye wo sunyane road no so Ajenkwa FM ne nchen ho pe ene ye wo ofa wa adwom ho na no yes we are call dwom traffic side ho no Ajenkwa FM ho ne nchen mu ho abon say 21st clinic e wo ho sanso na eye takwa no ye wo Roman stores nanim ho a e wo takwa koforidua ye wo O Green Agata Market O Green O Green dan mu ho na ye wo sanso na Anagi station ayo Efekuma number 9 Efekuma number 9 takrade tadefo Efekuma number 9 Anagi station ho na obehu yen ana wo de call Goso no ye ben Success FM e wo Goso abotan so Dwaboso ye wo Radio Rainbow na chipe e wo Dwaboso Brekum ye wo Brekum amango ase ye ben Chris FM sanso na wo de ba all mighty Kumasi a Kumasi no ye wo ahwia overseas na kire se offer car obenya ahwia car or tech obenya no wo sofo line kagetia so am run about offer trot pepe also ko ahwia onye duru ahwia kase obesi wo 21st clinic e ka kwan na no pe ye ben Alpha Radio e wo Kumasi ahwia ye adwuma free joda ekosi memenda se nerve problem say sciatica o chi etutu pa o sisi o to atintini twetwe o nan ontimi nanti ye mututu pa o tini na mu na chese ni nyina no expert no eye 21st clinic Ghana fa na nyina Africa nyina no obia agi atum ayaji abas wo de bebre enti say ayare sankwa na open kwa de a efruti ekopim na ase na say o sangi abiduro di nkwa de a 21st clinic no ebe your last stop okay busia ye de nyina sia sedum doctor maye na ase yakopon koso ensho nyame ya aduma da se ne ye besa atoa so ye nwie kura eno nti e fa sida ne bi maye nuanom ya wonom enso efa adwumade nyina Sompa TV 1 TV Sompa 93.1 Sompa 98.9 and Sompa 90.7 yakopon ensho wo bia man pk eno chinchi fidie ne from mama me akasa me ba Kelvin and Azuka ehwe MC a wotwa ye fa social media handles no so ekoba jese sempre Mr. Dave Monso etraye efa Sompa television so ye nuanom mo wankran ta 1 TV so yakopon enhira mo pa medi do ohene
Sire Mame Equia Yeboa Esiama Bronya. Yes, sorry, just no Chaya Kai 4 p.m. You better repeat our Sompa TV later 1 TV. No, so ya know when your brenya daje eti bra odro na no dende owo eye prempa sambe ho wa we ndro ene eye wa woda nyakopon koso ensha bra panyi oma kwatenti apomuden ene ahoden ewom. I love you so much. Fra Humano 0540 311 311 and 0249 311 311. Doctor, sorry, now one will entertain komo medasi. So wante unipeduasia wonte ayaresase over the years yantiase afei na yabehunu se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for eti mayehu se yewo yare bia ye frano sciatica anso hwa oyenhwehwemu esibia ye kasia ode ye sciatica nhwehwemu no ema ye behu se sa yawa yeti esisi echi fire to ase fire nema besifom no se kobase ehututuye eyewoya na etwetwenwa na eyesiatica sa siatica nimdie ya 21st clinic of abayi etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efri sa omoto asintini na etwetwemu no mu ewomu se ayaresabia bebre enso kase omosa sa siatica yade no bi nanso se original ni wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredi a ewo wondwumedie munti na wotwe bia obiafo lines to ho ma ayarefo ni won dinkita ho wo radio so siatica manfo nim se 21st clinic esano danchen a yewo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esiche yade akoma yade osa awomu sensem enam yade wachika se eye wuya etutu wani so ene briwo wodwonso ntentem wohonam nyina eye wuya wotifa edwaw wani echi apopo wanofa ehihim wonai na wonsa ayetitiriti